Guys, welcome back. Just report the vlog channel in Rengalam Sing Chewa. He voice video kung sim no ka. He video he HSA BV election anya. He election he. Video kung sima abulay to na top sel July June. Kathiang ay kung cover. Like, comment, share, subscribe ay kanang nita. Dingin. Tho mark mo na July June tho seng dingin. Kung yen kung feel chewa ni June like ka mark mo ne begin. Exact ta kaila ju class no homin za ni le som sari le za thumin kar palai lis e goa mi ro tu in so e za thum chei li la tengkaring no e khosit le in e ro lai man hung me ka e an ni kom te la ju ngak ju ngaya tai ngak talak lo athuk ma sai ka e long hok pein la khom at mun la ta ka in to ka hung an thu ni la wa lam la ka in tang kom chu ni the nga an ni leng khosit le in cha ya kom tu hai in thi team na el hen ngen mol mol ni to vote bro to parting to the anmiti le la vote ni lawin to hinam between sila student high ma son theta to hinam between sila tamin ma son theta to hinam between sila in chuklai hai ta dingin step hi beka ikai pui theta in chung ne le zomen tunam in hikna in chung lai hai nuna pethak theta ti hai ngai tu na lungdil na ya bote tlang poimo ka ti khobel ani no chun voisun huna ho tu dinga ai tang hai hi kan khat kan huin voida ai tang singa chu jibo wani mumal lo takani jingai ta sang tu hai mai election in sanghuna fair pailo him hai atem tu ai sang nong makani chule chun lungril fi tak nei pathin lungin sin nazarin Trump hi musu te pen president indi sakna changin kalau chel bia politics kinga ai constitution le an ko lai da ai chel thei ta no len ka president Trump chel suk thei lo tu ta pung langam tang khan kalowin bana amiruk chu constitution in mipal no sin langom in chuk lai hai nu na ai hikna nam fiu charai ni na ai ma son na ding le in zonga ai ma lak lum na ka chu atop chung no ni boisun hu na hin point pan hi pathum bel char hi in chuk lai bit ta hi ting pang hei tama hai nu na kai thil num chu brilliant ha hi mi lo thing an ni na jong no in chigro brilliant ai ti hai mi lo thing an ni na jong no mi tumru mi tei ma tho tral tral hai mi lo thing an ni lakani in class roll number 1 roll number 2 roll number 3 a team thei ti hai ma kum som zawa kum som panga zawa zongin ta in kom ni lo na numel thei amiruk chu roll number 5 nu ting community third division a pass community in sukdang lama in hik taka lekha in chuka itumruwa itho tral tral chun nikhat chu ila lo ting dingani sang madinga program bu se to an hun an me pe na chu amasan an chu lo to kang la le voisuna kang enen thafan ka khopela hian hin nikdang le kan in organization kom ni rose palai fe thak alam ngai no thim thim ma mak ka tia ulejin nama in nikna lungril le tak tu atakin pa su puila voisuna hu du hai po po kang lung bo kale le amasan renga chunga lon tu kang pelin chi be kang bo jewa voisuna election ni lungril takin tlung taka afe theina ding le nang ni koma indi hai tlung taka namin mason pui the ding tlang ani theina ding in renga chunga le pathin kuma lon tu ka ju le ro se toi le ko ngamang le ro se kalo ni ngomong len khobong chairman Marklen Council chungma lo ai ga long thoi thel ne se tu hin palai list le palai fake home ending na nei ta Doctor le bike kami
ma membership fee an lo pe chu hangai kai pom ka bel o dua no kai mai poi ma dua la ni ti report tha deu ei kai dok thei ni sin la cho ei tol pe ya ami ro ha tu kya na ko ni la ni si no le mar ko ni na alo ma ko ti ni ma ko ni ni no sin la no Saya tengah mengenai jenis apa ini kalau berjumpa pasti kalau tengah itu mengenai Afi itu oke kakak. Oh, dia lo aku bilang ni active member ni pada CSA member ni semua dari kakak. An enjoy bete ni. Nehru College unit favorite unit panici unit. Nehru College unit. No ke dia accounting no ke. Ban parau le. 7 Ya, 9 submitter 7 palais de palai mungkin atau nak tak kami dengan election commission member ini itu pegang sila election sen markuli ini Tabe. Sa. Tuzong tapi anda yang kotopi Sat chi kha suklang no ding ane ya tua mahal lem ti kha pu ngai ta chon next round vice president thang na kha ai nei zom hal ding ane ti kai suklang le vote jan ti som sare pakhat atla parkulin ting member pakhat jan ni som sare ti nong kan member pakhat among lut sa takai lang pompe ka yule jan ni som sare pakhat vote atla Jadi som seri pakat vote laga kan pulal tulung mar atling lem manetika General Secretary langna ini hal dengan ini Vice President dengan itu tangwal rukum lem le tangwal rongai hai bodai lakna vote jadi Jadi soma pakul sa papa President ay lang nakan dani som sa pakat hongdam beta dani soma paku ini nang klatla les linga po ngai ti candidate pani ay nay hai panyain thok HSA Barak Valley Joint Headquarters Vice President dengan tangwal rokum lin itlang linga General Secretary Hai Chang Pui Tu Ding ai koi moa AGS kom hidani na purnoa Pane Pathum Pu Michael nei tha AGS dingen atling aneti an contestant atling aneti kai po ngane le tu Finance Secretary ai kitlaroka ani na taga ding ton Secretary Finance de Akramin di kapang dan diklem ding surya ay kompromis ko win la ko choy ti te na anal kati dana ding Secretary Finance de anal lem katia ko dana komman diklema mirok so ay lo paklang lo ta kan ilay Finance Secretary di ko koy choy ti beg no ay dan bukom tsuk tho ne ko kom ni sin result sok lang na ta Finance Secretary dengan mi pati candidate ay na ya Simeon Lalmaklin le Puram din moy hai anin
anin chua jingai ni anin chua e baru wala sa pa ne kita ka hina harlen chu puram din moi in pratna na tang lema finance secretary HSA Darang Valley Joint Headquarters ini linga ai po mane kan floor nomination ay lahong singa puntoy ti anong tano chun pro candidate pahina ding anong tano chun langwar Eric Lal Mogulin katlinga ay po mo dingan yan contestant suma chun nay lahong meta ela na yamadang bakhat Pandi Pathum Pali Panga Eric Lal Mogulin in fi mate Education Secretary dengan nanti ane le Education Secretary chung chang education le helmet lang hibot anti flying ania le ma salary mai phele ma program clear hai pani candidate ai na ya HSA Darang Valley Joint Headquarters kum sang ni le som ne kari tam su ma treasurer dengan numa salary mai phai koi mo dengan ya kutim lang maganda kacok letuhin attacking minister election high aim to what win it is said we do hurting something out high in team come na ai ni ding ni le testing something out high ka lung su pe gen la le to team high na uzo trong trai na in ai sum sum hang ning ani le tu bu na la so no na ding we to sang thrau high ka testing lung su pe ding ani en picture jewani Đây đây là đây là có các điều thì mình quy thì tốt trên hai để đây tìm hiểu quy thì đây bây xuân HSA Darang Valley Joint Headquarters thui tu ding sang cái sòng của anh ta sòng biết trên là thui tu ding để general election ai bây giờ team jarin tu takin thì ai zo thea thui tu khatak tak min quy phê thế nghìn phần hi ni đi về cả ai lòng tất sẽ cả thui tu thằng trên nó hai thì bây giờ này thực hiện thì anh một bốn hai anh hay lạc cần đinh anh này suma chân team lại taking up a sig hai này cái ta chúng ta cần chân kan nung an min fi ding misil la amal ma following khulala so na ding arolin em nei ding ani you are taking ekha music la he mingle mani nina designation ka takha mani pe tang kinau hai go tingan ta atang po ka chu he taking the minister hilta chu zo zo kan an min we paying ani le tu ni tim kan lo hi ngai ke we in we paying sin na ke usang this from the program ka som the
Darsunga Mar Students Association Rock Valley Joint Headquarters Tinga inbit lang tinghi kapoma HSA tupui Sinin Pilin Kanin Tui Starve the Nation Ihi Kong Intima Zoma or Pulsuk Dingin Wisuna HSA member Pum Haile Patin Map Antim HSA in lockdown Kala Umchun Amo Kain Purkati The next designation meaningless signature item Yan Kay Bongta Dated Marcolin 1st May 2026 vote taking ceremony in Israel Kung tak question din tuitu tak HSA tuitu din patinan peka patinan ma tuisil la kumtum sum sang so di provide ka som di pari sunga tuitu sin so taka an purthena din patinan ma tui pe sin la din ka sakna kan nan ni rose de tu in patin kum anta dinga e chong try na de gom chung chong try na do nei ka din